Ufite abana babiri, umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa. Abana bagura ibyishimo bingana gute ku ijana? Abana ari kuvuga ngo ukindi abana bawe ni ukuvuga ngo ibyishimo abana banje bampa simbifata nk'ibintu mpabwa. Ni ukuvuga ngo abana banje nije kubera ko ari amaraso yanje. ahubwo uri mukuru ntabwo uri umwana. Ndigaruye icyo gisubizo nta mwana wogisubiza kabisa. Icyo gisubizo ni cy'umuntu ukuze. Nuko niko bimeze. Akuze ukunda abana ari beza. Abana ni beza, n'ibyishimo by'ababyeyi. Ibyishimo by'ababyeyi. Ngaho bwira ikintu ubwira umubyeyi uri kumusaraba kuri urubyaro kuri noneho we ntiyanze gushaka, yarashatse atangira kuguciga intege. Atangira kunca intege. Anje intege ndavuga ngo none ngire gute? Ngo kira gitaramo kora kimeze gute? Ndavuga ngo nuko nyine. Nuko kimeze nyine cakira uko nuko nyine. Kweka tazo ndiga twavuze mu kiganiro ciwa. Nuko iwe biteye mutera isoni. Iyo mateye bishano kuri start. Umva yabishiraho. Nuko ngo abe ndango narinke namutumiye yahise yizima. Yari ko ireba ikamutera. Sinakubwiye ngo maza mamutinga ngo tuvuga. Bakumva dacu zageraho. Nuko buke abandi bantu natangira gukora utuntu gutu. Ayaye. Hakika ya Mungu. Nuko mu bigaragara uri umwana ahubwo washatse vuba gute? Wawe ndi yaravuze ngo Simone ufupi. Ayaye. Sindebera mu bigaragara uri muto ahubwo washatse ryari? Njye nashatse 2018. Yamaye nkayiri. Mfite imyaka 8 nshatse. Warihuse. Gane nzovu ngo warihuse yarapfuye. Yewe nukuri wapfuye yarihuse. Ahubwo niko ariko wewe washatse vuba kabisa. Ariko ni byiza. Niki wobwira tutatangira ikiganiro cyacu shuno munsi. Niki wobwira umuhungu ugejeje imyaka 30 Hello guys, umeze neza? Twebwe turaho tumeze neza, turashima Imana. Ndabasuje mwese aho muherere ngo muhore Imana bane namwe. Ufunguye no video rwo gambere mbonye amazina n'umutoni wa Se Gentille ka umukobwa w'abagunga mushwa basita umukazana wabongera kaba nduma mufite abantu babiri n'umutware ibirenze kuri byo Yesu mu ijuru aduhana umugisha. Ndabasuje mwese aho muherere ku migabane y'isi itandukanye abiri Amerika, Canada, Australia, Norvege, Burundi, muri Congo, mu gihugu catuzaye, abari Kenya, ahantu hose wowe uri muri Sudan, muri Australia. Mana yanjye ahantu mwese muri turimo kuvuga hamwe tugasiba handi kandi atari byiza. Rero uyu munsi murambona naje nagarutse nk'ibisanzwe ni wa mugore mwakunze muri benshi cyane. Nazanye n'umuhandi Samuhana. Baho slowly kubwiza uribaza ukanisubiza. Arakantu navuze bushize ubwiza bw'umuhungu tubamenye kubyita neza. Cyo baravyise ngo Samu. Bazavyita baba baravyise navyo Murembo. Ayo Bwana turi kumwe n'umurembo w'umuhungu. Bagahungu beza bararenganye. Ahungu beza bararenganye. Andi Samu tize yumvikana neza. Se mfite isona neza. Murembo n'iryo ryasaze. Aho turi kumwe n'umurembo w'umuhungu wana. No kuvuga ngo none dufite twatewe iteka twakiriye umusitari. Oji. Nuko twamwakiriye hano muri studio Sarukunda TV show. Reka tuze kumusabaze kwibwira abantu. Urakaza neza papa? Murakoze cyane. Nitwa Erekiza Eric, ndi ku kazi Rubegwa Semafuta stabilisateur. Korera ku kinyamakuru citwa ngo Ishenge TV show. Urakoze cyane. Ayeli uri muntu kimuzima busanzwe. Ndi umuntu usanzwe. Ugira ibyishimo, ugira urukundo, ugira morale. Ugira morale. Itabaho. Izo nzo bikuranga. Ndanga kabisa. Ese umuntu ufite ibyishimo n'umuntu umeze. Umuntu ufite ibyishimo n'umuntu orana ibyishimo umuntu utagira ikirunguriro. Utagira mukurusha. Ese birashoboka ko umuntu yogira ibyishimo ariko afite umutima mubi. Byo birashoboka. Ntibibaho. Kwa umuntu ufite ibyishimo aba afite na morale, aba afite n'urukundo, aba afite n'ishaka. Ibyo ni ibintu bine bisa. Bishorerana. Muzeje kubivuga ko ku bantu babyibusha. Ngo abantu babyibusha ntibaga umutima mubi. Kare. Hari umuntu ushobora ufite umutima mubi. Ariko inzu zone kizisha. Hacyo arabona kizisha gifite umutima mubi. Ugasanga cyabyibwishijwe n'inabi. Ayaya baba.
aha ngaha twumvikana umuntu wese uzibushe afite umutima mwiza ndabizi sibizi mushana ko nakari kakiye none Eli uri muntu ki uri umupapa ndubatse mfite umudamu umwe n'abana babiri umwana w'umuhungu witwa ni Moise n'umwana w'umukobwa witwa ni Muruta ayowe yewe akazina ni sawa ndikabaho Umuruta sate maye wanje yewe none ko ubatse uri muto jewe oya sindi muto je naza ngira ngo none uri searching uratana se nguranduta ni searching kurabona ufite ikibiri ciza ujeze ari urashobora gusanga aho nkurikiye ayaye hakika ya Mungu nukuri mu bigaragara uri umwana ahubwo mu biga washatse vuba gute wawe undi yaravuze ngo Simone ufupi ayaye mu bigaragara uri muto ahubwo washatse ryari nashatse 2018 yamaye nkayiri mfite imyaka 8 nshatse warihuse gane nzovu ngo warihuse yarapfuye yewe nukuri wapfuye yarihuse ahubwo niko ariko wewe washatse vuba kabisa ariko ni byiza niki wobwira tutaratanga ikiganiro cyacu shuno munsi niki wobwira umuhungu ugejeje imyaka 30 dushaka dufatira aho ngaho atarashaka kuvuga ngo icyo no mubwira gusa namubwira ngo wowe ufite imyaka 30 atarashaka uwo ndane ico no mubwira ariko utarageza iyo myaka uri ubara mu bitekerezo byo ngo azashaka ngo arashari muto afite imyaka 20 n'ingahe 40 ingahe nuko ngo ico no kubwira gusa no kubwira ngo uzicuza aho iryo jambo azicuza kubera ko no kuvuga ngo uburyohe bw'isi tibuza bushira ibyiza by'isi ntibiza bishira rero no kandi ugasanga hari igihe umuntu atinya gushaka ngo ubuzima umwaka wa mbere ugashira ubuzima umwaka wa kabiri ugashira ubuzima akazaja gushaka bukira ubuzima atarasevinga n'urushinge na rumwe none bwa buzima so wahiga nuko ngo nimba wabona byanze kujya buke gusa wowe kujyama ukabyuka shaka utangira uzare ugenda uzukana n'abana bawe nimba wataragize amahigwe utegera amahigwe tiwumvishe ndamayize ko yavuze ndakatakadameze yumvishije gavuga we ndamayize yaravuze ngo nubona ubuzima byanze nubona wagumye kugira ubukene ufite abahungu bavuga ngo nibashaka yego kubera ko gushaka bari mu mugisha cyane ufite abana babiri umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa abana bagwa ibyishimo bingana gute ku ijana abana ari kuvuga ngo ukindi abana bawe ni ukuvuga ngo ibyishimo abana banje bampa simbifata nk'ibintu mpabwa ni ukuvuga ngo abana banje nije kubera ko ari amaraso yanje ahubwo uri mukuru ntabwo uri umwana ndigaruye icyo gisubizo nta mwana wogisubiza kabisa icyo gisubizo ni cy'umuntu ukuze nuko niko bimeze akuze ukunda abana ari beza abana ni beza n'ibyishimo by'ababyeyi ngaho bwira ikintu ubwira umubyeyi uri ku musaraba kuri urubyaro kuri noneho we ntiyanze gushaka yarashatse ariko kugeza ino saha ngaho gira ikintu wamubwira kuri ino saha hejuru yo kuri urubyaro ukuvuga ngo ikintu namubwira ni ukwihangana kubera ko hari abarubura barabigizemo ubushake abo ngabo ntacu twababwira gusa ngo ni amarira bari kubiriza bonyine kubera ko hari ubigira akabigira akiri umukobwa akaba yaragiye cyane mu bintu bijanye n'ubusambanyi akiri umukobwa bagakoresha iyi miti yo kugira ngo tibakaza basamara abakobwa akagira ntibisanzwe ntamenye ko biriko bimwicira ejo ni ukuvuga ngo umuntu we uwo nguyu we ni ukuvuga ngo we n'ibyo wenyine yipangiye yabikoze atabizi ariko bimugizeho ingaruka ni pole cyane ariko wowe twogweza pole cyane nta pole twogwa kubera ko wabigize nk'ubushake ariko umuntu utarabigize nk'ubushake bigashika wenyine agasanga nta ruzaro Imana yamutegurije ni ukuvuga ngo ni umusaraba ni ukwihangana kumva ko nta kindi kintu na kimwe cyo kuba kubera ko byose biva mu bushake bw'Imana eri tukiraho kubera ko ubwoko bwacu bw'abanyamurenge twe turabanyamurenge guys
kubera iki iyo umugore n'umugabo bashakanye umugore ntabyare kubera iki bakunze kuvuga ngo ni umugore ese ikibazo cyoba ku mugore cyangwa cyashaka kuba cyo babaho bombi kubera ko bakunda kujajinga umugore wenyine nibaze aho hari kera tukiri iri iwacu hatari haba ibipimo n'ibitaro ariko ni ukuvuga ngo ubu nyine aho ikibazo kiri gihita cigaragaza ku munsi byamenyekanye ko hari ikibazo cyo kuba muri iyo famiye batabyara bahita bamenya ikibazo kiri kubera ko turi mu bitaro. Urakoze cyane papa. Eri aha tukoze nk'umusitare nka reverendi w'ikaparo wasi Gishenyi TV Gishenyi TV show kandi uri umuhungu wahagurutse muri kino gihe gukora kandi urakora cyane pe. Ese watekereje gute gufunga YouTube channel? Uko ngo YouTube channel sinabitekerejeho cyane. Nukuvuga ngo bya mbere nja kuri channel mpara mbivuga kuri YouTube mpara mbivuga kenshi nazanywe n'umuntu bitwa ngo ni Senegale umushumba. Senegale ndamusuhuje cyane Senegale niwe wanzanye mu mihanda. Twari turi nari nazanye ari umuntu wari waje kundamutsa uzuririmba yitwa ngo ni Bukuru Kingiri. Ubu nyine asigaye ndamuzi ndamusuje cyane ngo ni Nasense turanandikira ndamusuje cyane Nasense kabisa. Ni umuntu wanje ura ni umubyara wanje tuba turi kumwe no kwa ngo yari hano tuba turi kumwe umwanya wari wo wese. Rero aza kundamutsa cyo gihe yaravuye mu Rwanda nigiye yavuye mu Rwanda yagwaye cyagiye Bukuru ewana aveyo aza kundamutsa hano Kasarani. Nari ntarafungura cyane mpamagara Jacques mukuru wanje mugende mukandira na subscribe akoresha channel yitwa ngo ni Jacques na Gentil. Yego no kwibagenda mu bagize ibyago byo kubura channel yabo yari yitwa ngo ni J&G. Ayiwe izo byago zose nikona kubivuga inama numva ko kera ko ndatitira ariko bihangana bavana kandi mugende mu bashigikire mu bakandira cyane babakandire nta mutima mubi. Mpamagara Jacques ndamubwira ngo Bukuru ari hano none iyo uteguye akaza akaguha igitaramo cyo kuririmba. Jacques arambwira nta kibazo buce turajabukana Kingeri turaza akora igitaramo arangize gukora igitaramo Senegale akaba wari kuba bakamera. Je sinari mbizi no kwa nari nkiri umuturage wiriya higi ni wari ukiva iwacu se nari mvuye Burundi cyo gihe utaramenya ibingibi nyine bizikorana nabo kiri nyagihuru kabisa. Nuko barangiza gukora igitaramo Senegale ahita tubwira ngo se ngo yadukoresheje ikiganiro we na Kingeri nyine twari kumwe na Kingeri n'undi mutipe nawe ni inshuti yanje abunyene atuye Umoja akoresha channel yitwa ni Madego Sam yego aratubwira ngo dukoreshe ibiganiro tukaba twifata mu mutwe turavuga na Sam mwese ubwo ico Sam witwa ngo twavanye muri Kongo tujana i Burundi tuvana i Burundi turaza naho ibaza ni best friend wawe no kuvuga ngo Sam ni umuntu wanje igihe cyose dushikega turavuga ngo se turavuga iki aratubwira ngo azaza kandi gakamera ijambo zitera ubwoba biteye ubwoba aratubwira ngo azaza tubaza dusubize utubaza iki dusubize iki tuzi iki dushoboye iki ko nta kintu dufite cyo kuba twosubiza nuko tugeraho nyine agomba kuduhata turemera akoresha Kingeri wa mbere yari kwakoresha umwe Senegal ako Senegal ni umuhatari Senegal ni umuhatari kabisa akoresha Kingeri niwe ugarusa numenyereye nka kamera aho tubanze twumve ibyo mubaza twumve nimba natwe twamenya kwisi baye wanje barasoje ndahagiye nigira bivakanwa nza ngomba kuvuga nyine ibintu ugasanga rimwe na rimwe bisekeje abantu nuko mvuge muri aho rero ikiganiro canje gihita gikundwa kirakundwa cyane kirantereninga cyane ino abantu benshi ugasanga bagiye bakatuduce badupostinze ibiki bene utwo badushira ku ma TikTok ndavuga ngo aho ni sawa ibintu ko bira ibintu ni guke Senegale batangira ku nyinginga muzagaruke gukora ko abantu barampawe kuri sekere ndagaruka nkorana na Matayo Lewis turangiza gukora na Matayo duhita turakorana kandi kantu kaga comedy twese ira groupe yabo Matayo Senegale Serge n'abandi batipe nk'abangahe nuko aho numva
numva sa n'ubuhotse kera kuntuza kera gutangiye gutinyuka kino cuma ico gihe no kuvuga ngo isekere nawe yari isa nkaho ariyo cano ivumye hano muri Kenya iri hejuru y'izindi isekere nawe naje namufana wacu cyane nuko ngo barangize ayandi macano ahita mbona batangira kumpamagara ngo nze mbaye ikiganiro ndagenda umoja nakoreye kuri cano ya The King ngenda nkora nyine no kuyandi macano bene uko ngara ndavuga ngo uko kaga n'abastar utangira nabandi je nyine aya makuru nize ko mwamwumva aya makuru mwategeye arasa neza araryoshe namwe mwumve ko nawo nabandi je nyine ngatangira recording ngavuga ngo ndebe ko no menya gukora contradiction hey guys ngatangira ngo hello guys wapibikana kagasi naje nuko nata muraho neza nshuti bavandimwe kumva tibiriko bivamo yabise kagasiba nuko ndatura buce nsubira Burundi imve yonzana nundi umpeti y'u Burundi nawe nuko n'iwacu twarakuranye buce tuvi Burundi tuzana hano n'umucuranzi yitwa Nikidada yacurangaga muri Zion buce narindi mucaro arampamagara ngo se ko yatekereje ngo dufungure uzacana ikongizi yerekwa yuko twafungura iparwa ngo dufungure zacana ndavuga ngo tuzavuga iki we guzucuranga uzaza ucuranga ushireho je nzashira hiki shoge nanje nakaza mpota ngo kuririmba kandi gushize nabonye arakanze ko kuzorimbo kandi karamfashije mbahose turu win fite ibintu byinshi ufite nuko amakuru ko ndumva ari maremare oya komeza kugira ngo kurigishaga abandi nabo ko ndabigisha uko natangiye mwumve ko twatangiye bigoye nawe twari kubonyine dushobora kuba twokwicara n'abantu tugakora contradiction tugatangira ikiganiro cyane nuko kidadaraje buce turagiye ahantu arampamagara iriya ndamubwira ngo rero uko bimeze kugira ngo simbivemo nufungura mbere yanje nzabona kera wansize ncika intege nimumfungure barambwa ngo nimbaze email yanje bamfungurira ndavuga ngo email ngira sinayizi nimufungure indi email inshaho mumfungure nanje cyane ngo yayereka ngurinde uzaze dufungurane ahita ndinda buce hashize cyumweru kimwe ndaza turafungura bita tuja bukantu hakujya mu ga studio dukora ibitaramo kwataramo ndakagira iyo studio kabisa ndayizuje ubwo ngo iyo studio kabisa icyo gihe twasanze niyagwaye amerekezo twasanze iri hasi bene hajya hasi habanza kabisa ha studio ngo twakoze igitaramo ngira kuba nifite ijwi ryanje ribi ubwira ko udafite abantu bagira bongeramwe amajwi nabo bamare ariko ako nuko ngo icyo kintu nakoze abantu bagiye bagikatamo uduce bakabishira bene bya zo guseka kaparege naje nahise ngafata kwako je narisobanukiye sinigira ibintu by'udusoni ndagafata ngandika izina rya channel yacu yari yitwa ngo ni stabilisateur comedian ngakatamwa gace ngakubita ibintu zo guseka yaza guseka zintu zibiri emoji nuko natangiye channel ngenda menyera buke nubu ndacari ko ngenda menyera buke ubu nyine maze kuba uzageza menyereye yewe we ishe ndumva isafari yawe nize mbogamizi mwagise mugitangira imbogamizi no kuvuga ngo ari ukuntu nari mfite kabakuru banje nka Jacques nasanze agize igihe muri ibi umunsi muheze ico gitaramo ngishe yarinze aravuga ngo siko none ibi nibiki wakoze atangira kunca intege anje intege ndavuga ngo none ngire gute ngo kira gitaramo kora kimeze gute ndavuga ngo nuko nyine nuko kimeze nyine cakira uko nuko nyine kweka kazoza ndiga twavuze mu kiganiro ciwa nuko bambiwe iwe biteye mutera isoni iyo mateye bishano kuri start umva yabishiraho nuko ngo ndango na link namutumiye yahise yizima yari ko ireba ikamutera sinakubwiye ngo nwaza mamutinga ngo tuvuze bavuga bakumva dacu zageraho nuko buke abandi bantu natangira gukora utuntu tw'utuganiro bakazabanyandika ibi ni ibiki wagiyemo wabaye kirara ariko mpita mvunira ibiti mu matwi
avuga ati je kuko nzi ico mpanshaka ndababwira ngo uzanshigikira uzashorerana utanshigikira basi ku ruhande kubera ko nabitekereje nabyujuje nimba ndi ikirara nagiye nabaye ikirara kabisa urwo rugendo ndurimo neza nuko izo challenge zigenda zibaho ariko bose batangira kugenda babyumva kugira batangira kuza bampostingira bo bose ntanabaye link ikintu cyose buri ukira mwazo ni mugumu none ubu ngubuga aho ugeze maze kugira ahantu heza ibintu se bimwe akantu taheza ni ukuvuga ngo birimo akantu wa tubwira isi nuguhendahenda harimo akantu nuguhendahenda wakoze karimo kubera ko YouTube twayizanyemo no kugira ngo dushake amaramuko kandi ni ukuvuga ngo wakoze neza arimo ukuvuga ngo umuntu uzaje gufungura YouTube ariko yibesha ngo baravuze ngo YouTube bamwe ifaranga zibamo nishi wakoze neza nugira batukaza uzanye content faranga zawe none se ishe mana yanjye none se ubwo kuvuga ngo ukore neza ni gute udusobanure gukora neza nukuhe no kwanga ikintu cyambere twigisha kandi uri umuwoji muri ibi bintu taboje no kwanga nanje ndi hasi gusanye namakuru nagiye numva tubwiye kera aho tutuntu ngaho kera namakuru nanje ndikicunga ubwo ngo uko bimeze gukora neza ni gute gukora neza ikintu cyambere gikenewe ugize bahati ukazuzanye content yawe y'umwimerere abantu nukuvuga ngo utangira ikora abantu tubayihabwe ariko ukamufokasinga nayo abantu bakaroha bakamenyera kayibatamika bakazaja bazatekereza gushaka ibintu bijanye n'ivyo bakavuga ngo bikorerwa kuri channel yarunaka ico ni ikintu cambere no kwanga ico ni ikintu cambere ikindi kintu ca kabiri YouTube iragoye udafite ibikoresho ako kantu iragoye udafite ibikoresho gafurinya ako kantu vuze ta karamu ntafite ikaramu ni karatasi kwantu badafite ibikoresho YouTube iragoye kubera ko guhora wishura buri munsi amakuru tu ikiganiro kimwe tuzatucishurira amafaranga 500 nakora kwimana akora bimbaze ko waga ntubizi ndabizi bimbaze nukuvuga ngo za 500 kandi YouTube bikeneye ngo nukora ishano utakagira umunsi n'umuzasi buri munsi uzashaka ikiganiro wabishoboye ufite amafaranga cyangwa ufite ibikoresho byawe buri munsi uzashaka ibiganiro kabiri mukuru kose jega zamani mistana nyine ni bakora nabi ni kwa kuntu nyine tuvuze ko bigoye izo ziri mu challenge zimwe mwanshigikiye mwabakoze b'Imana niba twagenda dushigikire tubone ibikoresho yewe mwabantu gayi babwire neza reka nyuname babwire neza mudushigikire mu dusupporting tugura ibikoresho ikintu cyitwa kubura ibikoresho umuntu azaba afite umunwa ukamurya yewe hakaza bazanga nkundaga kuvuga nyazanye umutumye mumbabarire no kuri muzamwakiraga pasiteri wanyu ukomeze ni ukuvuga ngo ishe hari igihe azaza nkasaga tuvuge runaka byenda nawe uyikora rero saga zimwe tutokoraho ariko ukabasha umwana we ukunokuraho kamera byenda ngene mudafite gatutuntuga ntakugi amagambo akamuguteramo nuko reka ngo wasitoza ngatungaye ishe wigeze useba mu buzima guseba ukavuga ati ndasebye oreka gute ngira ngo tuntu tubiri wigeze gusebera mu buzima bakavuga ngo ndasebye none bazana no bizabe tubinono nizo bigira ngo dusebe abandi gatwa twaduhisha ariko ibintu bigira dusebe ni byari wigeze usebera bavuga ngo ndasebye guseba kuri bino by'imihanda ureke neza umuhanda mu busanga bati none ndasebye guseba ko nasibye ko mu buzima busanzwe sinobivuga vuga ikintu wigeze gukora bati ndasebye nuko ngo ubwo nasebye ni ibintu hano hirya kamera nta muntu n'uyu tubwire nuko nyuma y'ababizi nabo nzashima Imana ko babyibagiye tubwire byenda wari ukiri umwana byamaze gukura bati iki kintu ndasebye je barenka gastori nigeze gusebaho nkiri umwana ngo gweze nkintuza nkiri umwana narivumbuye kujya abana bakwezi bijya ukivumbura ndangize ngeze mu gicuma marambwe mama wariye ndikomeza desinge bwa ngoma kuri ngingi nonaga ngo abantu mari kuryama nkazagenda ku gicumba ca mama nkarawa ngo wambwiye kujya wari wavuze
mama tese gute no ntese gute hari ukuntu wazumwira kare ngo nazamwira mama ngo ugende ugi nuko ndabijya ariko musaza wanje wapfuye nino saa yaratarabyibagiwe akazamwiraga wowe aje kuvuza ngo navuga kujya bari bavuze ni ngutwo tumenye twaga umuntu agaseba mu buzima tubwire n'akantu kigeze kakubaho umvura sebse ubwo akantu kansebeje benako kuvuga ngo nari umwana nyine utangiye guca ubwenge tukaba twari dufite akantu k'akamace k'abana kwe twakatugura twakaroke turagenda tuca ahantu ku mace twari dufite abana b'abandi baje gupiga turapiga nuko ngo iyo abahungu batangiye kudusoresore mama utangiye gusa nariko bitwararika nk'abakobwa babone nkaho muri abantu barenze umuntu urenze nyine kaba turi ku mace ariko ndagiye ndangiza inka umwanya barampamagara nk'inka zigiye mu murima w'abandi mukuru wanje niwe wampamagaye mukuru wanje w'imfura ndirukanka nje kuzikuramo ndasubira ndaza nzishira kumukikira inka nazo tabia mbaya ibitekerezo biri muri wa murima gusa naho so ndirukanka nja gupiga nazanka zikiyazo zikura mu murima zishaka ku mucanga turanje gupiga mu mwanya ziraswa zija kona igoriza abandi mukuru wanje raho yarari arazibona ahita aza kontora noneho hajya kuntuza kumupira azazanye ko ni uruguzo muri mu bandi bantu ndaseba nabi ako tikukubita mu mwanya arankubita kabisa be nakujya kubashije ndagerageza ndikomeza ngo umugabo atazarira umugabo ataza sindiraga ngo abakobwa batanyanga nabi ndikomeza arambe mugiye cyane bibaho cyane guseba ndaseba kabisa ariko takundi kandi ugaragaye uzi nkiyo nkaruguru angiye mwagendaga nko mu nzu y'abandi cyo nakaza mwanya twajya ngo umuntu uvuge none kandi keza kakubaho umuntu uvuge none mbese nkakubwira ngo tundegega ko nyariye mwanya twagera mwacu nagira ngo ngiye kubyuka muvuga ko tutwariye akantu karasabyaga cyane umuntu aramubwira ntuvuge ko nyariye washika mwanya babayizo kugira ngo ngwino tujye ukabwiraga wa wundi wariye mwabo ngo ngwino tujye bose tutwariye nako kantu shabe nako kantu karagira nigeze kandi kugira kwiba utubemba mu nzu ngiye ku ishuri nari ngiye kuri primaire ndukubita bupfuko ikoti ndafunga nshira machine naho tubemba iyo bataradutonora tukiri mu bishishwa bwabwo tubumye buza bugenda bujegera ngenda ndiko nirukanka ngiye ku masomo shike hepfo y'umuhana pura na mama kenera arampamagara ngo nyira hano nama nirukanka nje Ngakubira ngiri ariko ubu buriko bwa mugenda bujegera nkakujya kwipe oya bubura ko kwa kukantu zanibuka naje nigeze kugira ka kintu kibi nko kwiba ntuzi uzi soje byabashiraga mu cyayi bakazitamira bagwamo kanirwa kwita ayiwe tabwiza ko kwifata mu uzitamira bagwamo kanirwa kwita witeka bisimba yose ngo mbese ikintu cyitwa kwiba iranuze ese yitwa soje so cyangwa kwibisukari ibyo bintu n'ibintu zasezaga abantu guys dukeneye ngo tugire none dukeneye ngo dusetse abantu ishyove ungana gute ibyo navuye ruguru ejo bundi 2019 umanutse mu muhanda nutse dushabaga gukora mu muhanda iyo umuntu avuye ruguru jewe nakoze ibifuzo ntumenza kubwira waiva ruguru dushabaga gukora mu muhanda oya waba wari umusirimu ngo twiwacu twitwara abasirimu kubera ko twari tumenyereye kwirirwa ibaraka mu mamodoka mwari mutuye twari dutuye Bubembe umwana w'Ibubembe twebwe twaje dukora utudefu mu muhanda ari umwana umwe wambwiye ngo yaraje ngo agere mu Rwanda
nako ni umusore n'inshuti yanjye tumvaga ngo ndamusuzumira yarambwiye ngo yaraje ngo agere mu Rwanda ngo aje kwiduka ngo yamubone mu mpezi karakanto yabona akantu ko kumwe mu gute ngo gufata akantu aje kugatora yama asanga yatoye amavuta salad kuranyereka ko ameze mu magati agira ngo nakantu ko kumwe ariko undi musaza w'iwacu niwe nawe wagiye yama azamukana biscuit yagize ngo nisabone bene yobwira aje koga kazabona se bana isabone rimeze gute uko agiye koga biscuit zikamaze kumazikagira abantu bagiye bakora dusha twisha undi yoganye ishu ngo ni igishenga utuntu bene utwo guys twadukeneye ngo tubasetse nigeze kubona undi mugore biriya nyine za ndondo zabara abaturage igihe dufite Burundi tugiye Burundi tadushikira ahantu ngo ni mu Cishemeri abantu batazaza bahita ngo ni mu giti azamumva ngo mu giti zangena ni igiti nyine kiba kimeze gute ahantu ni urupango rurimo amazu ha giti kibage oya naje singumva mushikira mu giti ahantu tugiye Burundi ahantu umuntu uze mu rupango rw'amabati rurimo amazu y'amahema bakamanuka ahantu bazamanuka ngo ni mu Cibitoki kuja guhaha no kugurira amasahani umugore agenda guhaha bariko bagura amasahani ashike abona po aravuga ngo ahamagara abandi nabonye agasahani keza ko kugaburiramo umugabo ayi wewe isahani nziza y'umugabo ngo papa nyanaka none nabona mushikaniye kano gasahani mana yanje arishima ngo natangiye kumuzanaga amasahani igisirimu yigise arikoze neza arazamutse arenge gatanga kuba abandi nkana nabonye amasahani ahendutse mana ya abandi gabare basanzwe ngo bamenyereye baravuga ngo inipo yini cyo yaba nicyo biteye ubwoba ariko ishe ko nituzamuka dutashe nderega ko turita no dutahe wowe nkawe nikiye kintu wari uzashika ugahindura nikiye kintu uzafanya kazi ikintu nje nzakora nidushika iriya nzamura none ikintu niki uzazamu niki uzumva uvuze ngo ndamutse ngezi wacu nikiye kintu uzona gukora Oko nizaba mfite ubushobozi nzakora supermarket iri mu bintu nkunda supermarket kurusha ibindi kuba nkunda supermarket ngakunda na station ni y'amavuta uzona n'ugenda cyo kintu uzagikora kuvuga nuko nibyo bintu ikindi nzakora sino kivugira aha nibanga none ishe kuri umusore kandi uzi ku bwoko bwacu baburengana wowe nkawe niki kudataha zagenze gute gutaha zataha no kuvuga ngo gutaha hari igihe tuba dufite abandi bagiye bo mu muryango kandi bafite ingo twatekereza kugira ngo tugende twese tukaba dusa n'abagiye kwica abo bana bandi bari rero hagize aba batanga bakagenda bamutegerezwa gusigara bwo kugira ngo musigare murera zijya ngo zindi nuko ngo ubaye wafasha famiye y'abasigaye no kuvuga ngo ubu ufite umukingi nawe ukomeye uba support kugira ngo heze wa wundi imbaraga atagacike ubu nuko bari kumva ko abana be bariye banyweye benuko none niki wabwira abantu batumva ibintu dukora niki wabwira abantu batumva bino bintu dukora nkibi byenda tuvuge bino bya YouTube bakabona ko umuntu waje muri YouTube yaje kubikira niki kintu wabwira abo bantu bakifite imyumvire no kuvuga ngo umuntu uzumva afite imyumvire iri hasi no mukene ibitekerezo kabisa kandi no kuvuga ngo aracagize nijiji no kuvuga nico kintu no mubwira kubera ko uburara none soko ngoko umwanya wose batubonye muri kamera nikiye kintu babonye twakoze cy'uburara ariko tibazi ko inyuma ya kamera tutaza gukora ibintu z'uburara kandi nabaho bari hirya ya kamera aho bari bose abandi bose tari ko tubona kuri kamera tituzi bari ko bakora uburara gusa subugaragara hano nta burara buhari kubera ko nubwo nuba ndikirara ndi hano ndaza ngerageze nigire mwiza
nukuvuga ngo nari kubwiye ngo ibyo tuba twirirwamo ibyo tuba turaramo abantu tibabizi rero tibovuga ngo ndikirara kubera ko nicaye amaso ya kamera ntabura ndiko